Maula puchi ji humu liulini etanichi idmismi ahola kiji dargalambo aha bihar ma akagai ba edone echaho india ma chi huluni state done union territory atimachi border zapo ajaprambo dalane india ma chi election commission me special intensive revision SR akaga chi po buni lok sabha mane chi jaga hungai ba SR mane election commission me imu misi jiga ando shiba aidone lega badalane lagu kho amu border sapomane hila aidone anjite siloga bandochi amu hilami egane opposition political party albo ehaga dane opposition member albo me election commission ashu latika chimaho union minister Arjun Ram Meghwal laprage BJP machime election commission labaga chida ahoga India machime Bihar Assembly election anegala ekobe lapola laga maho election commission me SR akhanega mane West Bengal mache bialo imu ani hushi aidone holukhini sigawe embega dane Trinamool Congress TMC MP Kalyan Banerjee me latiga ne SR mane West Bengal mache bombo Uttar Pradesh mache Madhya Pradesh machi khini Gujarat machi tahro Rajasthan machi kaso Tamil Nadu machi kanya idone Kerala machi bialo khege sigabada lake ongachi Constitution azapo machi article anhu khege section chamalage election commission me misi mo jigane board ha chi amu hilawe achu khagum dane Congress MP Manish Tiwari me lagachi maho ese abu ashimi imuchi election commission ma ketewe committee ma prime minister brahmo lok sabha ne rajya sabha ma chi leader of opposition LOP kani I don't know India ma chi chief justice bu apra I don't know lakadajia election commissioner anohimba achume ajitega bacha ngabae abe rumidala bamaho atusu nega napoche board hamu mache CCTV record kape ho mangani po ato achume ajitega bacha ngabae I don't know EVM gumi ballot as pramane board haga jiga ejina ne leader of opposition LOP Rahul Gandhi Samajwadi Party leader Akhilesh Yadav Manish Tiwari YSR Congress leader NCP Sharad Pawar leader I don't know India machi TDP MP me landega da ahoga Manipur machi BJP MLA Yumnam Khemchandar Singh me Riami ma ali igawda bu lakim ne onga ba kukimu adala ne jiga litin sarai khong relief camp ma inimbo ane yakwa pa jiga hwane masa ne gibacha hai elbui ejibuda ne Cookie Human Rights Council KHRC में खोगा दा ahoga मेते MLA में आ कैंप माचे हेता अलिमिया Cookie Organization अलम्बोगा आजुमने चौपाहे अलम्बा तुगने ये चाहो के आमो रिचुगा ने जिगा आदने याको अलम्बो चा जिगा मा गीथु बचा है एलबु एगाजुबुदा लाओगा इंडिया में इमु आकोंगांदो ehai gajini tapgao da ne president Draupadi Murmu me madili mane human rights day ini enaga machi chaba maho laga ne imo he ngathe prabhuda ne ehai we achu kha gumda lagachi india machi imu ke ba rumi bama kanun achu me jigata atute arunda da ne president ne laoga da ahoga Delhi machi IIT me RA ne Arunachal Pradesh government machi IT department me Rancho lab ko aroga gane igawe yala puchi issue hijige mane o Itanagor mane college ma ajo thuya done college daba me anamro AI support training ahi program boda la hoga a program ko mane AI data ajo athu sudone Python programming ajo chipwa आहिगा दा ला होगा महा अरुणाचल प्रदेश माची न्या नंबर के बने आप ट्रेनिंग प्रोग्राम है परमप्रभुदा ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर टूर्नामेंट में लगातार होगा मुस्लिम इमोचे
ခုမှုမစဂျစ်အတော့အိန္ဒိယမှာချီမှုကဲကနေဂါယာအဲ့တော့နဲ့ဟပ်တာကမှာအန်ချီဂီတဲကနေအမဲမှု weekly market ငါဘာအဂျီနာအရှိကနေအပီယိုအိုင်ဖာတော့နဲ့အညောလိုက်က operation ကာဆွန်မဲဘူးနီအတနဂရကပလာတီကာအမ်ဘူကနေမှုရှိကကြီးမြေအကဘာချီမဟောအဘန်အခါကမနဲ့အဂျီအဒူငီယောဂဂုမ်ဒါလာဟောကNavarche Jiba project Kokomane Namsai district Mahadevpur Atikone Western Muslim Akunu Apitio Chipa training Ahiga Mane self help group SSG Anambro Keramba Ngetanewaya Machine Mushroom Akunu P Aya Epo Waya Muna Donem Machi Azunawaya bottle Api Ogalada La Hoga Etanichi idmismi aho alima on dabane ene athya ke ba jipa jiga ba